Timwabonye umuntu witwa Bienvenue kumwe mu maboko ya un colonel arinzwe ari ku rufundirizo rutinya rwamukubiranyije mu minota mike rumukurisa mu maboko na nyina. Ibi nibyo akanya gato wowe umenye ibanga ry'uyu mubiri wowe ukoresha amanywa na nijoro, ariko twitaye gusumba uko twita ku bikorwa by'Imana. Haleluya! Abantu barasinziriye bari mu bitotsi ntibazi ibihe bigwana n'ibindi. Bibiliya ivuga ngo mu gihe cy'imperuka hazaba impfu, abantu bazokindagurika nk'isazi, kandi amama azotera ayandi mama, abantu bazangana, umwana azangase. Timuri mukobwa umwana yangase, umwana akavuga ngo ndatetse, umwana agateka, umwana wibyariye wakunereye, umwana wakoreye amabezo yose yamara akavuga ngo ndagutaye kumubyeyi ntana kugura n'ihuzo akazagura rubanda na nyina kamwanga. Icyo ni peruka. Mana waduya niko kuri abandi basiga mu inzoga. Mureka gusakuza, sinaje gusakuza kandi sinaje kubasetsa, numvishe ko ninjira muri topic. Nimukanguke, ubwoko bwacu burasinziriye, ubwoko bwacu bwishwa n'ubusambanyi, ubwoko bwacu bwishwa n'inzoga. Umugabo ari mugenda, bamwe ari mugenda bakaja hanze, tukaja gupagasa, twabasiga ino. Dufite amakuru ko muri mukumwe inzoga, dufite amakuru ko mwasigaranye abandi bagabo, dufite amakuru kuri mukuja kumwe ikawa, kandi ikawa ndizimwe abana ngaho ariko uri mukwimwereke. Umuntu adashesha n'umugabo wundi muzamushesha muzamuganira iki kwanza. Haleluya! Nimureke gashesho kama pepo. Na mapepo kabisa. Ngo ni shangazi, ngo ni mubyara waso. Koramoza. Yamara kama posting kuri stati yambaye kola ngo weekend mood ushire ukisoni gusa weekend mood kuri stati basoboka bare ko muraseka ikola soboka ibintu abona stati ikinyamakuru ezo sosiyo ukambara ikola kuvuga ngo weekend mood wambaye ikola, ariko izo nkazaranyazwe mana. Inkazi ni mukunyagwa mana, mugango bamani bari mukunyaga bonyine. Hoyaye hari abantu mukutunyaga nawo. Ni mukoma mw'izina rya Yesu muro nubakeho, kandi gitangaza ikiza kinezeza ni uko ibyo dukora ari Imana zitwitura, yarangiza ibyo dukora izibiheza abana bacu, barangiza bakatugora muri zabukuru, bakatugora. Umwana akama bikirara, umwana akamananirana, wasigara uvuga umwana genda wenda bakazubikora amazo akagusoka. Dawudi yakoze ibyaha bibiri. Sema amen. Amen. Yasamagije muka Uriya yica Uriya. Imana ije mubwira ngo Dawudi ndakubabariye, ariko ingaruka z'icyantazo ngibabariye. Ariana moya de gar. Kisa Biblia wewe Sangane tema de baba. Bola simba ngoya sopola. Sergenite. Shaonga Tote animan. Ngo mongo ya toko. Shine de barges. Biblia de sabole de ya. Mubaraga sima. Data. Rakos. Abicaye hasi batekana. Twumve ijambo kijyacu kandi ridusubize mu intege. Twongere gwinkomeze kandi n'ubushizi bw'Imana. Duhumuka amaso tumenye iyo tuje niyo tuvuye kubwa Kristo Yesu. Bichas. Imana bashimeshe cyane mwicara. Imana bahamugisha. Imana bagire neza. Abacu tabo bashobora kubahagarika kandi bizabyora. Mwicare.
abantu mwicare dutuze twumva ijambo Mwicare. ry'Imana. tegera ijambo ry'Imana minota mike kandi minota bampaye ndayubahiriza nsigaje nyine igerereye none muremera ngo tuzine tureke kubwiriza timwumva ko Imana ibamugisha tangiye nshimira Imana isomwa amacu Yesu Kristo tugire neza tukaba twiriwe Imana ikaba tugire neza Imana yaturinze Imana abanye natwe mureke tuyikomera amashyi menshi cyane hanyuma kiye bugufi munsi y'uburongozi bwa Karumeri Evera Pasteur by'umwihariko n'umubyeyi wanje bivuye ku muvandimwe Justin na Mariam Mahoro n'abavandimwe twabanye turavukana twambarana imyenda dusangira ibintu kabisi n'agahiye biduhesha kuvukana nabo n'ababyeyi twubaha kandi dukunda murabizi ko tuvuka mu muryango wanyu kubera abavandimwe twabaye bamwe niyo mpamvu dukora ari bitoya usomye ibyo mwakoze neza nyitozirikana ubungeri bose ba Karumeri abo mukorana abapasiteri abakristo abapapa abamama abana bato abaririmbyi mureke duhuza amashi kandi dukomere Imana amashi menshi cyane dushimira itorero rya Karumeri shimye abatura Bujumbura Imana ibamugisha by'umwihariko nshimiye intervention n'abavandimwe turakorana hafi na hafi ariko kumva ngo barambwiye ngo nzobwiriza sinabyumva cyane nije babonye muri kino gisagara cya Bujumbura kuri kubwiriza ariko mutima unyemeza neza ko ari Imana yatoye intervention nciye bugufi murabizi ko turabana ba nyuma turasanga turabana n'abaherezi ariko kudutora suko turi intyoza suko turusha abantu bose kuvuga ahubwo ni gihe cy'Imana kigeze tuciye bugufi ba representa ba president hirya no hino mureke mbasabe nk'abavandimwe dukomere intervention amashi menshi cyane shimiye Bishop waje kunshigikira namubonye nuva umutima uraremye buri urugendo rwiza akoranye n'umubyeyi uzari bagwiza shumba nciye bugufi neza yaho ndazirikana niwo mugabo wanyakire mu gisagara twa tuvuye handi hantu agafata imodoka iwe kajana baramuntu banje ku ishuri turi imfubyi afata iyo charge niwo mugabo wantekesheje afata umufuko w'amakara n'umufuko w'ifu n'umucera avuga ngo urateka mwana wanje ari umurundi tutavukana birantangaza sinzo mfata nka Bishop no mubyeyi ndashimye muri uruhame rw'abantu bose Imana ikomeza ugire neza kambasabe tumukomera amashi menshi cyane Imana kugire neza mushumba cyangwa abayumbe Imana bagire neza amashimwe ni menshi negereje madame twagendanye mureke nawe mukomera amashi kasoma ijambo umuntu uzi gusoma Kinyarwanda neza mweze mikrofone dufatikanye bami ba mbere bice bitatu murongo wa 16 wa 17 wa 18 urangiza kwa 19 bami ba mbere bice bitatu murongo wa 16 17 wa 18 wa 19 n'uturongo tugufi muze gusoma kugira ngo ze kumva neza iyo babansomera neza no haravuze ngo kandi nguhaye nibyo utasabye 16 papa 16 abami ba mbere gatatu 16 yego haravuze ngo bukeye abagore babiri baba maraya basanga umwami bamuhagarara imbere umwe muri bo aravuga ati Nyagasani n'abana n'uyu mugore munzimwe bukeye turi kumwe mu nzu twembi babiri byara umwana maze iminsi itatu mbyaye uyu mugore nawe abyara turi kumwe uyu wacu nawe arabyara turi kumwe nta mushyitsi twari kumwe twarashije natwe muri iryo joro muri iyo nzu keretse twembi ubwacu ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa turyamye uyu mugore umwana wiwe arapfa azize yuko yamuryamiye icyo gicuku arabyuka akura umwana mu gituza ubwo umuja wawe nari nsinziriye amuryamisha mu gituza cye wa wundi upfuye amuryamisha mu gituza cyanje
mbyutse mu museke byose mu museke umwana asanga yapfuye sanga umwana yapfuye ariko mu gitondo mwitegereje ariko nitegereje mu gatondo mbona ko atari umwana wanje sanga nitegereje neza mbona ko atari umwana wawe nibyariye undi mugore aravuga ati oya umuzima niwe wanje wapfuye n'uwawe uwa mbere niwe wanje babivugira bitse imbere y'umwami babigenda mwipaka nuko umwami aravuga ati yemwe umwe aragira ati umuzima n'uwanje wapfuye n'uwawe n'undi akagira ati oya ahubwo wapfuye n'uwawe umuzima nawe n'uwanje. Dukomere ijambo ry'Imana amashi. Igitabo cy'Abefeso ibice 5 murongo wa 14 wonyene. Ibice 5 murongo wa 14 naho nasomye henshi ariko ndabwiriza umwanya muto. Rwandiko rw'Abefeso ibice 5 ku 14 haravuze ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abona uko akumurikira dukomere ijambo ry'Imana amashi. Amen. Tari kwandika ozinga Bibiliya zoba byiza kugira ngo muntegere kandi mundebe uri kwandika komeze hanyuma ndiyegereza bari kudukurikirana hirya no hino Imana ibamugisha. Amen. Tugebwana ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba maso Sama amen. Sama amen. Ngunda abantu banyakira usumba ibindi bintu. Nimunyakira neza. Naje ndabwiriza nezerewe kandi nihute. Ariko nimbona biragoye naje ndahita ndangiza. Haleluya. Kandi bizoba bigenze neza. Ariko wihangane uvuge gusa ngo amen. Amen. Semene amen. Amen. Twikiriza kandi amen. Amen. Twikiriza kandi amen. Amen. Tuvuga twese amen. Amen. Dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere. Nta makuru y'abagore babiri b'abamaraya. Kandi bombi bari babana mu nzu. Barumvikanye baravuga ngo tufate inzu twembi tubanemo. Barumvikana ntibabishamwe impaka. Nimba yari yabo ariko bishoboke neza ko bari bapanze. Kuko inzu izibi yumwe. Kandi musomye Bibiliya neza biza bigaragaza neza ko ari kafoye yabo bari babamo. Ngo bari babana bombi ngo bamwe atwarinda ariko bombi ndasabona nkaho zari sankaho bazitwariye rimwe. Bari bashanye iminsi 3. Hari abantu bazaje kuri maternité umwe bakamuheza amezi 9 undi bakamuheza amezi 9 n'amayinga 2. Suko zatubwira undi imbere y'amayinga 2 uwatinza akavuga ati sinzi ukuntu byagenze ni muri kuntu baganga aho gatihangana turebe nkana kangahe nibidakunda tuzakubaga. Ariko hamwe n'Imana cyangwa se bakabiprovoka umubyeyi akabibaruka tugashima Imana. Twavuga ngo amen. Amina. Ngo umwe arabyara kandi Bibiliya ntizivuga ko bamubaza yabyaye neza. Ngo washize iminsi 3 ubundi nawe arabyara. Umana naje kuko umunsi ukuze dore burishe nami ndagushaka we nimbura bande bose bo kumfasha we tugumane mwame tugumane we amasonare busabonekere we zabona ubwiza bwawe bwo mw'ijuru we zasige vuba umwijima wo mw'isi we namifadashe navuze ngo turagana ijambo rivuga ngo kuba maso. Hari kuba maso mu buryo bw'umubiri. Abaganga bazatubwira ngo gusinzira amasaha 8 nibwo buzima bwa niyo umuntu ari normal akwiriye gusinzira amasaha 8. Iyo umuntu agwaye azasinzira ayo masaha azamugora kaguma yishura ariko turaganira kuba maso mu buryo bw'umwuka. Twavuga ngo haleluya. Haleluya. Twavuga ngo haleluya. Haleluya. Siyansi zivuga ngo umuntu udasinzira biza biprovoka ingwara nyinshi ndetse bikavamwe ibisazi. Iyo umuntu yenda gusara neza asaba amaso ntazasinzira. Umuntu muzima ni uzusinzira kandi agasinzira neza.
ariko kandi biri kavuga ngo urasinzira mu buryo bw'umwuka ni umufu, ni umufu. Kandi gusinzira mu buryo bw'umwuka hari abantu basinziriye bagira ingaruka mbi. Bene Eli barasinziriye ku gicaniro, Imana yari yarabwiye Eli ngo umuriro w'Imana tukazima. Eli ngo agase muri zabukuru atangira gutosa abana biwe umurimo w'ubutambyi. Kabwira ngo bana bashe abantu nibazaza baza gutamba muzamutambe gutya igitambo mu bigenzo nuku ngo abana be baribagirwa ngo none bagatangira kujabura ngo ndetse nabaje gutamba ngo bakabasambanya. Barasinzira, igicaniro cy'Imana kirazima, umuriro ntukazime ku gicaniro urazima, uhore waka. Haleluya, haleluya. Imana irarakara nibwo Imana yahagurukije Samweli ngo aryamye iruhande rw'isanduka. Imana iramuhamagara ngo Samweli, kubera ko umutima we wari ukibona, umutima wa Samweli wari maso. Bibiliya yatubwiye abagore babiri bari basinziriye kandi bombi ngo bari bafite abana batoya. Kubera ingaruka z'ibitotsi ngo umwe aryamira umwana we kugeza umwana apfa. Umwana atera imigari, umwana aratera ararira agahinja, nyina ntiyamwumva kubera ibitotsi, umwana arashikana arafa. Kubera ko ingaruka z'ibitotsi. Hari abantu basinzira mu rugendo, uri mu kwitegereza neza, witegereza ibyo bakora n'ibyo barimo, biri mu kugaragaza neza ko abantu basinziriye. Abantu ntibagikora Imana kuko bikwiye. Witegereje ibyo bakora n'ibyo bakorera Imana birahabanye. Umuntu arabyina akabyina, ariko bari mu gitabo cya mwarimu, ese uyu muntu azakorera Imana gute, azatanga icyacu, agira iyo mirimo azagiraho, bareba bagasanga ni bure. Ariko niyo batwicishije urusaku mu ikanisa, ariko imitima yarasinziriye. Gukorera Imana imaze kurambira abantu benshi, kandi ngo bibagiye guterana bararimbutse. Materaniro meza nayejejwe irandani mu mutima, ntabwo arangaye kuza kubesha. Umunsi umwe mugabo mwaravuze ngo tuzobesha pasiteri ngo turakijijwe, ngo nawe naje kuduhamba ngo azobesha umuryango yacu, babwira ngo mwene data mbabwiye ko yagiye mu ijuru. Ora ari ikinyoma, kuko nawe mwaramubeshe ngo kumurakorera Imana, nawe azobesha iwanyu ko mwagiye mu ijuru, kuko nyiri rubanza n'umwe ni Yesu Kristo. Nimukanguke. Haleluya. Aryamira umwana wiwe. Hari abantu baryamiye impano z'Imana, hari abantu baryamiye ibyabo urabiryamira, wakoreraga Imana muri Kongo, ariko bagezana urasinzira. Tugikorera Imana. Wakoraga Imana ukuri mukene, ariko wagaze no kubera abantu bakoreza ifaranga, wafashe n'umukozi byaciyemo, tukija mu gikoni wasigaye bagutekera amaguru ari hejuru y'amakuse, ariko gukorera Imana bagera twakureba neza indani waribagiwe. Biriza uvuga ngo nimumara kurya mugahaka, Mose n'ukabwiye Nyesirayeli ngo ndimukibagirwe. Kubera gusinzira abantu baribagiwe. Haleluya, haleluya. Abantu baribagiwe. Diza la bardeza. Abantu baribagiwe. Abantu barasinziriye. Abantu bari mwitiro. Nimuzuke dukorera Imana, nimuzuke dusenge, nimuzuke dukora pa makanisa, nimuzuke twubaka inzu y'Imana, nimuzuke ibintu byose byo mu nzu y'Imana tubyaze tubitunganye, imitima yacu tuyikoropa. Uyu mubiri mfite wafa ariko ntengereje nizeye kwasanzani n'undi mubiri usa n'uwo yazukanye. Abantu bitaye ku mubiri gusumba uko bita ku murimo w'Imana. Abantu bitaye ku byisi gusumba uko bita ku bintu by'Imana. Kandi uyu mubiri uzofa uzobora. Timwabonye umuntu witwa Bienvenue kumwe mu maboko ya un colonel arinzwe, ari ku rufundirizo rutinya ngo amukubiranyije mu minota mike, uri umukurisa mu maboko na nyina. Ibi nibyo akanya gato. Wowe wamenye ibanga ry'uyu mubiri, wowe ukoresha amanywa na nijoro, ariko twitaye gusumba uko twita ku bikorwa by'Imana. Haleluya, haleluya. Abantu barasinziriye bari mu bitotsi, ntibazi ibihe bigwana
nk'isazi kandi mama azotera yandi mama abantu bazangana umwana azangase timuri mukobwa umwana yangase umwana akavuga ngo ndatetse umwana agateka umwana wibyariye wakunereye umwana wakoreye amabezo yose yamara akavuga ngo ndagutaye kumubye ntana kugura nihuzo akazagura rubanda na nyina kamwanga na nyina kamwanga icyo niperuka Elodeza. Mana wadutabaranga mu minsi ya kera none uzature tugeze tuhaguruke dusenge nimubyuke dusenge nimumva mwitira murimo mwanga zino mutagihura abagore bagaze batagihura ibintu byarakomeye no kwirirwa musohoka gusa ku mabici mu nzu y'Imana mu zinti mugisenga ntimugisenga burakeye abandi ntibakiba mu murimo w'Imana ngo bashe mu makorari nuwaha gusa ni w'imirimbo no kwirirwa katamave ni hano mu nzu y'Imana pe azaza dimasha kandi Imana risho yakoze urebye neza nta nakazagira hari Imana yakoze mujanira bene wabo hanze bari mu kungoza ifaranga none yaradamara ese kurufu ruhari Imana yo bahamagara bzo kugendekera gute koza muri biganza koza muri biganza haleluya nimukanguke abantu bari mu bitotsi abantu barasinziriye abantu baryamiye ibintu hari abantu baryamiye kera twari tuzo wandikaga amandiko ariko nduki yandika byagenze umupodo gusomanya mwinshi ku mubiri no kwicara ucisha agatiro ukareba ko kumusatsi atagiye akantu uhora muri saro niyo wagusa nk'umugabo abagabo bagira ubwanwa baba muri saro baguma bashikura abasaza baruguru no bakawusanga afite akanyabwana n'umugabo abagore nabo nuko gusa no kwihungura nta gacafu ko mujaho gukorera Imana nguri baryanje ngo tujyoja icuya byajaga umurayi ukanukira abantu ariko ukaja mu nzu y'Imana inyenzi zikazaze gutondagirana none Imana yakugire neza usiga urara mu matara waribagiwe ukangutse tukigira imiginya uzi imiginya warugira n'abagabo muzi ko mu muhana twambaranaga amakoti umuntu yaguraga akoti kamwe ka costume tukama tugatira kagashira mu ibarabara umuntu yagurisha koshi kakabegi kakama gashira mu ibarabara utumenye ukuntu kashize ukagera uko kwakaguze kagashira ariko ufite amashakoshi n'ayandi waribaga ufite amauzu portemanto yuzuye ariko gukorera Imana ni buri haleluya ariko mwabasore muzi Imana ingene yakugiriye neza abandi bana weneje nk'imyaka 18 19 washaga imirimba gusuhura wabwa ati nawe uje mu nkiruzo bigavuga gukama wige kuba mu nkube mu kiraro ugakumiririya nta mashuri ntaki ukamubiyongi utazi abe urinjiji wagera mu bantu ukaza wunama gusa ntuzura ntibakaza bari abantu mu masabunge yakaza mugenda wunamye gusa kinka ariko Imana ugira neza warasirimutse ibintu byaciyemwo ariko wageze n'uribagirwa ibintu byarakomeye abakobwa kazana imyaka 12 n'itatu Isaka amatangira kumugenza bafite umugeni imyaka 15 bakama kujana ku mugabo utazi ruhe na ruhe ukazucumbira mwanya kubuko bagatangira kugutoza rimwe ugacumba gafu bakakwereka waruka bimenya ugasanga ufite imyaka 16 kera ufite abana batatu cyangwa bane utazi yo byavuye ugasanga warakeshuye uri umwana muto ariko Imana abagire neza musigaye mushaka uko mwishakiye ariko mwari bagiwe murasinziriye umukobwa namugenda agakunda n'umwe akaza akabwira ati papa narakunze none gampitiramo nakunze biroze bishambuke je vais partir ise yanga kage ariko bari bagiwe ibintu bari bitayisona haleluya ni mukanguke ni muva mu bitotsi murimo nukuri ko Imana dufite amakuru kwasinziriye nubwo uri mu kunyuza mu buke bukugasirimba kuyakakaza ariko nukuri tubanye tuziranye nta mwuka w'Imana birimo mumbabare namwe kote akuya kamfasha wino gatamaza sewa Walipa sipo maono taifa
nimubyuke abantu bari mu kumasika imana bakayibesha bakatubesha akaza akabyina ariko twitegereza indani neza ibikurimo nuko nono turaziranye dufite amakuru neza ko kumutakuru utahatuye neza dufite amakuru kutaba mu nzu uba ku musozi kandi ikimenywe n'ikimenyetso ni umutima wawe. Haleluya. Abagore barasinziriye bafite agashesho kandi ntabwo ari urukundo rwa Kristo, ni agashesho gusa k'amapepo n'abazimu ko barasenya ingo ko baratoza abantu imihango itari myiza. Nimukanguke nimve mwiti umugore azasohoka nta mugabo bari kumwe akaja kuri bici akaja kuri hoteli yazutse hariya ko umukobwa umugore aza mwikaho mwabakecuru utarakeshura nabwo wakeshuye bakazameza ngo mu gakombe gatoya ariko ntibe bakamenyera ikawa ni y'abasaza. Haleluya. Niko kuri Abandi basiga bamwe inzoga mureke gusakuza. Sinaje gusakuza kandi sinaje kubasetsa, numvisha ko ninjira muri topic. Nimukanguke, ubwoko bwacu burasinziriye, ubwoko bwacu bwishwa n'ubusambanyi, ubwoko bwacu bwishwa n'inzoga. Umugabo ari mugenda, bamwe ari mugenda bakaja hanze tukaja gupagasa twabasigino. Dufite amakuru ko muri mukumwe inzoga, dufite amakuru ko mwasigaranye abandi bagabo, dufite amakuru kuri mukuja kumwe ikawa kandi ikawa ndizimwe abana ngaho ariko uri mukwimwereke. Umuntu udashesha n'umugabo wundi muzamushesha muzamuganira iki kwanza. Haleluya. Nimureke gashesho k'amapepo. Na mapepo kabisa. Ngo ni shangazi ngo ni mubyara waso. Koramoza. Dufite amakuru ko muri mu guforoda mukabera ko arimo mu inzoga. Bere yavuze ngo aryamira umwana we. Iyo utabaye maso hari uzuryamira by'agaciro bigafa. Kandi ibyo ngibyo nibyo batakaje Yesu batakaje baza bakenangwa natwe tumutakaza. Takindi strategy Satana kene yatakaje ubugingo natwe ashakaga dutakaza ubugingo. Nimube maso. Birivuga ngo urinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa kuko nibyo ubugingo bikomoka kabisa. Muzamubwira ngo mwijuru hazaba gukorwa n'isoni gute. Muzamubwira ngo nikiye Imana izokoresha imitima yacu ni carte memoire. Umutima wawe ni carte memoire. Imana izawucomora nirangiza ucomeka nko muri televiziyo ikubwira ngo reba ibyoga wabamwo hamaze utambuke kandi ntabazokira gwa kibe. Uzaza wireba gusamwa ifilime wamuvuga ngo numvishije isoni wamuhunga hazawagara abagore batandatu udafitiye attestation de mariage inyuma ya batandatu. Mose ari wenyine, Eli azaba ari wenyine, Paulo azaba ari wenyine. Imana ikubwira ati sewe izi attestation de mariage urazifite zose uziburi. Izi attestation de naissance abana bose bari inyuma yawe ufite attestation de naissance zawo uziburi. Aya macupa ugira farumasi ufite urupapuro rwa leta rukwemera kugira farumasi. Naya magufwa ugira ferme. Haleluya. Haleluya. Nimukizwa. Amina. Kandi gitangaza ico nanga barya neza batse kibi niba batumarisha urusaku mu ikanisa tuzi neza ko azambwa inzoga. Ayiwe ariko mana yaje yarangiza akabyina Moses warindira mwana wa data akabyina akatwica urusaku akadataraza haleluya zitaziva ku mutima. Cyo gituma abantu guhinduka byananira
kilo kisi nimureke ibizaha yemwe tuzopfa nta wari uzi kuri Bienvenue ningire ngo arafite umugore muri Canada. Bienvenue se yari umukire ngo aragiye kumwereka parcelle. Bienvenue yasize parcelle yasize imodoka ise ni colonel yararinzwe ariko ibyo byose Imana atize ibitinya izoguhamagara byanga buzakunda tuzoja mu ijuru ukora ibyo ushaka tuzoja mu ijuru umugabo aba hanze ufite RCC ufite migration tuzogenda nta mugabo atakure mwabonye hangaje ubundi urufu pasteur wa Bethlehem ntiwari ku maziko muri Amerika tuzi ngo nibaze bavura yarafashwe gutya mu kanya gatoya ngo pasteur aragira nyawo mureke dukizwe ko turaja mu ijuru ko turapfa jewe mama bagize utyo kuwa gatatu gatoya saa 3 turi mu nzu batetse tubona umugabo arinje ngo nyamasoso nyandamire yafuye mukanya gato tubona bazanye umurambo ku giti kimwe mama yafuye nyamasoso nukuri ko Imana uwo munsi sinzawibagirwa yafuye mu ijoro rya kabiri mu gatatu kuwa gatatu azobazana umurambo isi utayizi azayiraga umwana. Umusore gusa neza warisize urufuruza rugukubiranya rutitaye kuri makeup rutitaye ku bisuko rutitaye ku mafaranga mufite mwana rujugiro wafuye mu Rwanda rujugiro wagiraga quartier rujugiro ngo arafu yari mumva rujugiro mwatinya urufu impa magazi Imana muyitinye ye izira izocamwe intwara izira nzizocamwe abandu imitima izira nzizocamwe abakobwa basusamada inzira tizocamwo abakobwa bafite udushinge inzira tizocamwo abantu mwamaranye mwenyine ku mutakura mwabaye indirimbo no barundi bari mu kubaririmba kandi nukuri turabiza rwo ngo abanyamurenge nababaye nk'abandi tubeshana timubize ibindi bikivugwa ino ariko navuze ngo kuba Phineas na aguse naje ntabwo ubwoko ntibwoshira turebe ngo tureke kukura vuga nimukizwe uri mu musore hari amukamenge none ngo ngufite amahuzo ngo abamustare ngo ihuzo yo mukamenge abandi bananu kwambara muza avuye ku ruganda rwa Gushi akagenda gukomanda kuri Gushi Dubai akagura imodoka 0 km udafite n'ikinga ngo wadusaranyano gusa ni kwibarabara kuragenda ukora amanyanga tivovoir un jour x iPhone waguze mu 30 y'umweru kuri range y'umweru hari abantu baguze ama iPhone OG apana yo yawe ya pirate yo gukandagira ukwezi kika hari abantu basagenda mu ruganda gakomandinga iPhone OG original iyo ukandagira n'umwana wakazoyisangaho yayambara amezi 3 akayita gatore yindi nimero yiwe akamupima ku ruganda akazana ariko ya iPhone yo mu Kamenge ya pirate ba pirate na deuxième qualité ni dernière qualité none wadusaranye. Hallelujah. Itisirange ugenda ushaye ishati y'umweru irange rikaza ni wadusarishije. Tuwa ukandagira se ngo ntawo gukoraho. Kora bizaho ko wishakiye ariko umunsi umuzobona. Ayita moja kwa siku. Amatisi niyo bamaze amasate aya masata aya ngaza gura 12000 niyo basarishije. Mwaretse abana bakoze imirenge basi batabizi bagiye kuri ku izone ugira umugabo isatabizi niyo mpamvu batakigira isoni isagira siga avuga no bakamavuga bamuga ati mwaramutse manda ntibakigira isoni akamumorebera mu bitugu mwaciye bugufi mwakijijwe bana bacu mururatse mzamura ibiganza Hallelujah Hallelujah. none twebwe twavuye bwagiriza na haruguru ejo ndura manuse none ipataro yasaze yo kunwengiriza wabagitanga usigo wambara amakora umuntu ufite sebuko yamara kama posting kuri stati yambaye kola ngo weekend mood ushire ukisoni gusa weekend mood kuri stati basobuka bare ko muraseka ikora sobuko ibintu abona stati ikinyamakuru ezo sosiyo ukambara ikora kuvuga ngo weekend mood wambaye ikora ariko izo nkazaranyazwe mana inkazi ni mukunyagwa mana muganga mama ni bari mukunyaga bonyine hoyaye hari abantu mukutunyaga nawo ni mukoma mu izina rya Yesu
noneho nubakeho kandi igitangaza ikiza kinezeza ni uko ibyo dukora ari byo Imana izitwitura yarangiza ibyo dukora izibiheza abana bacu barangiza bakatugora muri zabukuru bakatugora umwana akama bikirara umwana akamanandirana wasigara uvuga umwana genda wenda bakazubikora amazo akagusoka Dawidi yakoze ibyaha bibiri sema amen amen yasambanyije muka Uriya yisha Uriya Imana ije mubwira ngo Dawidi ndakubabariye ariko ingaruka z'icyantazo ngibabariye Amunoni asambanya muri shwe ya Tamari Absalom asambanya inshoreke zasa abagore basa muri stade abantu bose bareba kandi Absalom ntiyaguye mu isi kandi ntiyaguye mu ijuru yaguye mu giti Masori. muri passe fike gusa tagaragara Hallelujah. kubera icyaha cya Dawidi bizo ukora nibyo uzosarura ka Charité mon fils nimba mzinira Imana ndikoreka kubyina jamais dans la vie jamais dans tibikunda icyo nabibyo nisho abana banje bazosarura izantane mbwa ukavanga papa ngo twakubonye hose rimba ngo papa agiye gushambura amapepo sawa apeti nango muzoshambura sawa papa yabwirije sawa apeti muzobwiriza takana kogenda gutema amatope tope kirase bizova kuri nyina sinzi naranga ariko kuri jewe tibizomva jewe nzamabwira toute la vérité Hallelujah. jewe nta mwana nabuzozosana mu rugo ngo baje kunzirira nta mwana bazozana iwanje ngo baje umugore uzovuga ngo naramuteresani Bujumbura azoba ko azobone ntawe nuwo tuzotujana umugore uzovuga ngo yajanye na kofi ntawe nuzombona na kumaveni amutakura ngurambonye ntazongwe n'ikibazo runaka gikomeye nsihovye uzamuserera gute kwanza Zalangea te. tikisa